Titiro mai te ao whānui ki Aotearoa i ngā pō o tira ki te whakarewatanga o te whakataetai ipu kriketi o te ao. Me te aha i reira te ahurea Māori e tū poho kereru ana, kei a Heta Gardner tēnei purongo. Ko te ao i te tiro mai, ko te Māori i te pūkana atu. I haruru te whenua i te whakatūwhiratanga o te kapu kirikiti o te ao i o tautahi inapō, i rā ngōna ngā reo o ētahi o a tātou kai waiata rongonui. Engari, kaore i hanga pōhara ki ngā āhuatanga Māori, ko te haka i pūea ake. A ko ngā waiata me te poi hoki i whai wāhi. I hihiko ngā kau o ngai Māori i uru ki te kaupapa, ngai rangatahi mai tae noa ki ngā kaumātua. I tukuna tuatahi tia te reo karanga o Aroha Rereti Crofts, me te hihiko o te ngākau ki te whai wāhi ki tēnei kaupapa, whakahirahira. It was an honour, it was a great honour to be there representing my people. And I loved it, just loved it. Ko ngā taonga o tāne rore o Hinerehia te matu o ngā āhuatanga Māori, e whai ana tērā i te tauira i whakatakotoria i te kapu whutupōro o te ao e whātau ki muri, i whētero mai a te mātārai i o rehu ki te ao. Te āhuatanga hei tā Rereti Crofts he tika me puta ki te ao. When people come to this country of ours, they don't come here looking for the British, the Irish, the South Africans, they come here looking for Māori. Ka huri te aro i nāia nei ki te kēmu tuatahi o te whakataetai, he tukinga ki te kapa o Sri Lanka ki konei ki o tautahi. Kei te whakapaepai tia te whira i tēnei wā tonu, ko te whakapai ia ka ki katoa te Oval, mo tēnei kēmu. Tika tonu he wehi i kitea ki te ātāmira. I nāia nei me wana ki te whira, Heta Gardner, te karere.